Yari itira el Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, del Philippine National Police para no hace de broma el anuncio que tiene un bomba maskin hindi verdad, especialmente na un publiko lugar. Base na ley, un violación del Presidential Decree que tiene pena kriminal. Ta entende asigun al PNP que ta continua man kalayat mga false alarm text messages acerca del mga presensya del mga bombers. Pero no debe asigun con ase de tontorías, siendo causa alarma na publiko. A lot of people are already texting anything, everything. Gusto ko sanang i-remind yung publiko na pag kayo po ay nakatanggap ng information, text messages regarding bomb threat, at kung ito ay hindi nanggagaling talaga officially sa PNP, hindi ito siya advisory ng PNP, please huwag niyo i-forward, huwag niyo ipasa. Please, if there is really a real and imminent bomb threat, we will call the media right away, and if not me, my public information officer, and they're criminally liable. Di ba, meron tayong batas about bomb joke. Kung magsabi ka nga lang na merong bomba dito, pwede ka nang makasuhan. Yaase de broma el Chief PNP con el posible. Trabaho lang tamin del mga nuay kaya na vida kay intensyon el kurta el mga transaksyon kala dia. Kasi hindi nyo alam, kagagawa lang ito ng mga estudyante na ayaw pumasok sa eskwelahan, ayaw mag-exams, gumagawa ng gano'n ng mga text messages para walang klase. Mag-declare ng no class yung school authorities. Tatormenta también asigun, el autoridad identifica con el verdad hechor como na issue del explosyon na Davao. Tatormenta asigun aura el autoridad identifica con el verdad hechor na ponida del un improvised explosive device na Davao del pasaw semana. Hasta este tiempo, apunta siyempre la investigasyon kung mga posible bomb makers de sa Central Mindanao que posible hechor na eksplosyon na Davao. No hay pasigun official report si quien el responsable con maskin el abu se tabla que sila el ya komite con Albert Luna, Dateline Zamboanga.